Ekoroba kuma marimanti ntuko ya narua ne bachiumiritie na gutetera kiria bakuga ni wagagia na kinya wagi bwa ukaria tauni neu ni aria nkuruki boroterete kiara umwe wa mabisa baborithi na rietwa meja kimaita bakiuga nethiretwa kibanyamaria na njira mwanya mwanya nkuruki ne bamenerete otungata getuonekia borithi kia marimanti bakiuga kinya baringa riboti gotwe onogaga kuthingateria mateta jao OCPD wa Ntere Robert Kimanzi Antonia wene kirete wirane ati mateta jao jakathikirwa na ngerekana ikethirwe igichwa. Paul Kabethe nethiritwe agitutumira riboti iji. Barorunganite muthenya gwe mthekuru baba thoko ya marimanti na uguikira bakugi kuthango ibamwe ba mabitha maborisi kuma gituoni giki kia ngwe mwe marimanti na menyere kunyanyasa akaba marimanti ne batikinyo chokwe na unga chokya nkero bari thieta no ndonyo mthira bambe ngata oci ati na nthekere ambera goma mukonyo no tiebu kumenya utiebu gatetha nabu maskini ya muka bakothi bakwandikithia bajire twabaoria na taboerwa bau gato bakutiga namba cia thimo bagetwa twetera bagetwa batetwa endiro tukuria ti ugo tore koro gato kunyanyachwa no tutie na mbeca oti ati arethi akanenkerwa mbeca wego tena mbeca wego ukaorogu muntu nako gukumwa inge twathokia mwamba na itwa mugwete chau na twari kirindi kingi na tibo na ariogo na anti ba ariogo na twamwira ngwemwe arethi akarekua ende tio tukathiku ito tena akija kuya kwira muntu mwamba ngwemwe na itwa mugwete na ndigo na athi arekua ibu tukuria ndi thirikari no ina tega tutethangie no ya ngwemwe inge na gwaturi muntu urethi akarekua waijwa akarekua na bunge bora bwangenteti wagia botungata bwega muno kiri mobisi gituoni giki kia marimanti mwekoro na bateri kwayo ageteo tanionde iginwa ndaka muntu na bateri kwayo ageteo na wegu mwekoro kani mware respect is never bought Yetegeria muntu ora kunyanyata nto bataoni taoni etie mundu akulema totie mbori cia kwendia kule mtu aenda yanguo kule mtu abora nguo kule mtu aenda yankima kule mtu aenda yochoro wendi agento gyakwe wathi watunwa ngwemwe wati wanambi nda turanda thingwe mwenderwa watanjira uchoke no ntotie lete 100 1,000 lete 2,000 ikonda rutaru 2,000 na nkothieta geteya OCS na spindi bondi betwe baya batwere marimanti maketi boto gatora kena totake thingwemo no ntona wathingwemo ukera munene alisema wathiogo utana mbeza rero munene alisema rundi tafute 5,000 na totie na mbeza nana totire na muru tokombora ta nyomba na totireta irende toikara gwagu toreto maskuota na marimanti na ikio tonto bakuria tongoria baona mono county commissioner wa county ya Tharaka Nithi kuthungira Antonio Bo oti pindi na borisi yake nubatikania bekamba ibachoke kamba commissioner naye ingirie manto mama nonto akoriba inyira ba marimanti totiana gya korito tore baromba gwera OCPD wa Tharaka Nithi bwana Kimanzi Mwangangi akitheria monto amamothi barikitie kuwata na kero kiririko ige kurongora mtu tutaweza sema huyu hawezi shikwa na sheria. Sheria inakata mbele na nyuma. Hata kama ni police officer amelalamikiwa, kama mama ako na malalamishi kuhusu police officer, sisi kuna mechanism tunatumia kuhusu malalamishi kwa police officer. Nataka niwahakikishie ya kwamba mama atapata haki yake by the end of the day. Na kila mechanism iko sawa kabisa. Sisi hatutaki mwananchi yote aende akisema ati polisi kuna wale wakifanya makosa hawawezi. Sisi tunataka tusafishe jina yetu ya police service iwe ni kila mtu ako sawa kwa yule mwingine. Nkiripotera Uru TV kuma thokoni ya marimanti Bito wa Paul Gwakabethe.